Aprang sisi nili na tum kadoe phanta Arnam Hirjume akardom parji iglo kardom. Pini tum akanang sot Christian tum kachar ju nang ji alam do. Labang so kachar ju pen bisi ha Bible long ethan ma. Labang so alam kachini ji aphansi nili na to phan ke thanji pini ni ning hang. La sia kachar ju alam theke la hello. Christian binong ke komatlo. What is a real Christians? Prokrit Kristio tu ki Bible along ateng pen itu mana ke than ke Christian binong ke isi apap kecicini abang hello Christian binong apap amathang apap kecicini abang hello Christian binong laki Bible Arnam Alam pen se tom phan ethan lo hastro long se ilitum labang solam ke long lo inu da munit amathang apap kacicini la bang halo Ahokpet Akhristian. A real Christian is a person who has acknowledged sins. Hoyto tare pap sikar kora byakti he prokrit Kristio hoy pima papi abang lopu kacematha dampen Arnam Arnam Alam kacevoy tu abang hello Ahokpet Akhristian binong Akhristian itu aki ongpi puso po karjong kang tiramen me baptize lo monta aronsi enunchot lo monta amethang neke papi puke chichini ne det lo pap chichini vek nangji pap chichini si arni wangta Kristo dung wangsi hempua dung wangsi Arnam dung wangsi etum chikubir nangji Ahok Akhristian ke prokrit Christian tu mo ejon papi buli teo sikar kore aru isoroloi ঘুরি ahe oha jone teo prokrit Christian hoy. The person who acknowledges sins and come and turn to God, he is the real Christians. Alang li ke Ahok Akhristian do. Munira tu methanga pap chichini ne tik to loke. Lake Arnam dung wang tek the posi. Arnam dung ke wang atum hello. Apap pen Arnam dung ke wang atum hello. Nang kechuvoy atum hello. Hal atum hello Ahok Akhristian. Kaching hon kor tele pening jiratu. Nang li Christian binong lo ma nang li si Christian binong lo pulo tangte nang li chichi nang ji neke papi mane la si polta pulo neke papi tu ngomong ta akithe nei pusi alang li chi pulo sangho ke toy tang abang ta halo Ahok Akhristian lo papi pusi chichi ni si arni wang ta Kristo dung ke wang Arnam dung ke wang alang le dung kapate bok dam alang li long nang chiroi tu la bang lo Ahok Akhristian mane bang jong sine papa ve puchi pulo tangte alang li ke amethang pansi chichum bela ke ong pi Christian tum pini Christian amen lo monta Ahok Akhristian binong Christian puchi chinine people hala tum methang pap patulo alang tum methang pap si patulo bang apap si jong lo la si kaching hon korte le pening jiratum nang li chini lo ma nang li pap chini lo ma la pen nang li chini si Kristo adung Arnam adung nang li nang chawoi tu lo ma returning to God isoro ghuri ha Arnam adung ke bang tu bang lo Ahok Akhristian pini ak ong pi Christian tum ke paprem lo monta Arnam adung bang we chiku birbe chetan the lapen hala angho pen ne papilo pu la chematha damde chichini damde Ahok Akhristian ke amethang apap chichini abangalo lapen chichini si hempu dung kapate bok abang hello hempu long ke bang hello ame kripen ke bang abang hello nang che voi thu abang hello Arnam long nang che voi thu bang hello la hello Ahok Akhristian ke Christian binong ke Ahok Akhristian binong ke hini abang ke Jisu apan ke deng tang abang hello Christian binong
A real Christian is a person who has accepted Jesus Christ. Yesu Kristo pan kedeng tang abang hello Christian binong. Yesu grohon korilua byokti he pukrit Kristyo hoy. Kristo Yesu pan kedeng tang. Accepted. Grohon korilua he jone he. Hala banghan lo, he is a real Christian. Alang lian lo, Ahokpet Akhristian lo. Pima hempu Jisu Kristo pan ke kroy pen ke deng tang lo, ke deng tang. Alang li deng det lo. Lapen hempu, lapen ne hempu pulo. La son se alang li pan bam head, ot head, api pidun bon. La anchot kali ke ot tip. Abang halo Ahokpet Akhristian. Pini penang Christian atum. Amen ke Christian no. Bonta Yesu Kristo apan ne hempulo ne kapejoga banglo. Ne papena joki tia banglo. Lapen ne ahempulo. Pusi ot het he. Kroy tip te. Chiki tip te. Hala bangke Ahokpet Akhristian plang un e. Monta Ahokpet Akhristian bangke. Real Christians. Prokrit Kristyo. Teng Jisuk Kristok. Prabhu buli. Aru mur malik kona buli. Grohon kora. Habuti dhora. Dhori rakha. He jone he. Prokrit Christian hoy. Hala banghan lo a real Christian. Ala lang lo ahok binong Christian ke. Nangli Yesu Kristo pan ne hempu lapen ahempu lo pu. Nangli otip lo ma, chikitip lo ma, kroitip lo ma. Jong si nangli la son kroitip te otip te lang pulo tangte. Nangli ke ahok Christian kali. Christian binong kali. Athak Akhristian jon. Nang li cimata tha. Nang li Yesu Kristo pan ne hempulo lapen ne ahempulo. Kadoko be ahempulo. Ne pan ahempulo pu nang li otip luma. Nang li otip telang pulo tangte nang li Ahokpet Akhristian kali lang. Christian binong ke Yesu Kristo pan ne hempulo, ne kapejoga banglo, lapen ahempulo, pu, ke otip, ke kroy tip, ke bam tip, abang lo Ahokpet Akhristian lo. Nali non cimata tha, charjuta ne Ahokpet Akhristian lo. Don sini Ahokpet Akhristian lo tangte, ne Yesu Kristo pan, otip lo ma, kroy tip lo ma, bam het lo ma. Nangli cepar juta. Christian binong ke kopilo, komatlo, puo kacar juhud ke thom ke thake. Yesu apan kacikubir tang abang hello Christian binong. Yesu Kristo apan kacikubir abang hello Christian binong. A real Christian is a person who has confessed Jesus Christ. Jisuk sikar kora byokti he pukrit Kristyo. Sikar kora, confess, kachikubir. Kejoy ke kali. Horol no hoy, hohos no hoy. It's not easy. To confess Jesus Christ is not an easy work, easy acts. Uju kachun hoy. Pima labangso abang. Yesu Kristo pan kedeng abang, Christian abang. Pirte amuni da tum angno. Kristo hello ne hempulo pusi cikubir tang. Labang hello kacikubir tang. Yesu Kristo hello ne hempulo ne kapejok abang lo pu
alang li ang hopen munid at tumangno kachikubir ketan kacetan kacepaklang lalo Christian binong. A real Christian is a person who confesses Jesus Christ as his personal Savior and Lord before the world. প্রকৃত খ্রিস্টিয়ান তো হল কি যীশু খ্রিস্ট স্বীকার করা মোর ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা মোর প্রভু বলি পৃথিবীর আগত স্বীকার করা সেইজনে হে প্রকৃত খ্রিস্টীয় হয় পিনিয়ে কে অং পি খ্রিস্টানা তুমকে লাবাংসো কাচিকুবির জিয়া ফান সুংক্রু কাচিকুবির ঠেকে আংহো পেন চিকুবির বে কাচিপাত্তু নিলি পড়িয়ারাপ ariso yang tumdu maniang si arjote nang Christian ma pulote kali pusipu piniong si mani phan pinia kai nona kayong si nang lephan komani phan nang phan arjulote nang Christian ma poriote kali pusing le thangaji nete nani Christian binong ma nani Jesu phan nehem phu niar nikapijok bang pu nang ling hopen pertheng no ka kubir la hello Christian pulo ngani ka duwe chi paklang lo ma chi kubir lo ba ni ke Christian ni Jesus Christo lo nehem pulo ne ka pijok bang lo pu nang ni chi kubir lo ma are you afraid apuni bhoy kore ne jodi kore nosi phere duk pulote therak duk pulote nang li ahok Christian kalilang nang li ahok Christian ke manji aphan pulote ka chi puji pulo tangte nang li Jesus Christo aphan chi kubir vek ni ji ne halang li hanlo Jesus Christo lo nehem pulo ne ka pijok bang lo pu naling hopen kado ko be tumang nang ni chikubir nang ji chepaklang dak nang ji alo tangte nangli ahoga Christian binong ke komatlo ba kopilo pu ka charju pli akathaga bangke lapu helo hasto long ateng pen akathak lapu helo jisu pan ning ka pedok verji aning ke hang bangso ning ke hang ver abang lo Christian binong. A real Christian is a person who want to please Jesus Christ every day. Jisu kontusto koriboloi ichha kora doinodin daily hodai teor ichha kora byakti he প্রকৃত Christian hoy ako nili putulang Jisu aphan ning ka pedok verji aning ke hangwer abang hanlo Christian binong. A real Christian is a person who wants to please Jesus Christ every day. Jisu kontusto koriboloi ichha kora byakti he প্রকৃত Christian hoy. Edin hoy dudin hoy hodai te kontusto koribor karone ইচ্ছা করা জনে হে ব্যক্তি হে প্রকৃত খ্রিস্টিয়ান হয় আলাং নিহালো ahoga Christian ke pima Jisu aphan kato kabe ason penta arnita aning kapang samji aphan kabor iver abang hello lapen bor iver lo bor iver nangji bor ia kam klem nangji lasi romana long penta tumlong lo kreni long Christian atum diklaim nang jaka nanitum abang arpum kereng et kangthir athok ason le chepanong tha lahalo ahoga karkli ahoga ke kroi ahoga Christian arnam apha ninga pe doke etum kangthir heno arnam ke kangthir the ning dok de kahijim sang kasa urtur ke ning dok de laposi alangli aning ke hang nangli kapaplengji ning ke hang abang pulo tante alangli pa ning ke dok werje ning hang pulote nangli methang chepang thir nangji arni chepang thir lote arna maning dok lo arnam pisipulo ne ke ing thiret laposi nang tum tang thiret nangji arna maning ke hang la I am holy so also you must be holy moi pavitra khudd tumaloke o pavitra hobo lagibo kaching hon kotel pengjiratum nangli kachipulo ni Christian monta nangli ahoga Christian lama kalima
dak pen nang li chi chini tha nang li methang arni chipang thir se Jesu Kristo aphan Arnam aphan aning pedok thek nang ji nang li Arnam aphan ning ka pedok ver ji nang li ning hang nang ji nang li ning hang lo tang te nang li ake he no pap ke anat ke dam de lo la lo ahok Christian ke ame thang aphan arni chipang thir arni ke chipang thir pulo tang te nang li ake kroy nang li Arnam hukum ke kroy nang li Arnam ki pia hukum ateng pen kam ke jor nang li la hello Arnam ning ke hang apa pleng Jesu Kristo ame thang mar arjan lo alang li po aning ke hang akam pima la ka pleng ye phansi ala arni ta alang li kam klem lo la ben po aning dok o lo la ben po alang li phan her jume pi lo kaching hon ko tele pen hi ratum pini eli tum la dak son pli an e tum ka charju Christian binong ke kopi lo ba komat lo pulo tangte apap kachichini abang a person who has acknowledged sin hoyto tare pap sikar kora byakti alang li lo hok Christian he is the real Christian তেওঁ প্রকৃত খ্রিস্টি হয় নিজর মই পাপী বলি চিনাকি দিয়া চিনাক্ত করা স্বীকার করা hala bang halo lape aning chirui si Arnam long ke bang abang halo ahoga Christian hini abang ke Yesu phan ke deng tang abang a person who has accepted Jesus Christ Jesu Kristo grohon korilowa byakti he প্রকৃত Christians kethom Jesu aphan kachikubir abang kachikubir tang abang a person who has confessed Jesus Christ Jesuk sikar kora byakti he teu he ahoga Christian প্রকৃত Christian real Christians nani sikar ke det pulote buit pirthe amunit mangnuta nang sikrong ke det pulote popi si pulo nang tumong si nephan pirthe thak Nanti nephan nehem pulo puji kubir bedet nang hopen kubir nang hopen nang tu kubir bedet pote neta sininga thak polong ke neta nang kubir be oh la so pose kubir nang ko plia bang Jesu aphan ning ka pedok verje aning ke hang wer bang a person who wants to please Jesus Christ Jesu সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা ব্যক্তি তেওঁ হে প্রকৃত Christian real Christian ahok binong Akhristian kaching hon kortel pengjir tum pini na tum Christian binong ke kopilo komatlo buka charju sompli ake thak na tum chari long tang nangli apap kachichini abang loma nangli ahokpet si Jesu aphan kedeng tang abang loma nangli Jesu aphan kachikubir tang abang loma nangli Jesu Kristo aphan aning ka pedok verji aning ke hangwer abang loma nangli me thang charjura nangli me thang thak tha angke nangli chini po ne ke Christian binong kali pulo tangte nangli Christian binong kali charjunon lapen ake thakta nali me thang rinon angke nangli a herjume pen set Arnam Alam wangon patibok no nangchi voi no ahoga Christian mi plang chia pan hempu Jesu netum nang phant hempulo a hempulo nekape joga banglo pusi poso po karjong kang thira me pen tum batai sineng no bonta ni tum aji ding kloya phi ni tum Christian ache thelo nang phan adim pek pesi kochet sin tum dam ni tum thang ke papi puta ni tum chichini dalo ne ke klema pap ne patulo la penjok tang theklong le pusi tum thalo
la pen tum nang long chi voi thu da la pen so thak siam phu ni tu nang pan deng tang lo lang ba bizom pen nc tum nang pan deng tang po su po kar jong thir men pen ni tum nang pan deng tang lo ni tu nang pan chi ku bir tang lo je nang ke ni tum aphan ka pe jok bang lo ni ka pe jok bang hem phu la pen tum chi chak lo ni tum arni ta Jesu Kristo aphan aninga pang samji aninga pe dog verji akam se ni klem po puta chi chak ter tang lo la pen tum chi pulo Christians mon da pini tum Christian binong plang te ka lo people man tum peer te pen jing lo Engine so ta ne tum aphan la son hem tu na do la son Christian ta do amen si en chot lo monta pinier ita ni Christian binong kalima kalangma Ahokpet Akhristian ma kalima chichini ta monta pini pen paching long tha laben pini pen nang dung pachi wa chura la tum Ahokpet Akhristian pe manta parjap thip ke kroi thip karjap thip Christian pe manta aher ju me tum putak pita jisoen pen cholo amen puthot ako chi tong thu nang arnam ninghang te puthot aher ju me tum amen